I'm a former stateless before. I fight for my citizenship for 16 years. Adakah di sini siapa-siapa yang stateless? Yang ada IC? He was asking, is anyone in the room is without IC? Any person was stateless? Please raise up your hand. Don't be shy. Okay, being a stateless is not a crime. Just raise your hand. Untuk pengetahuan semua, I'm a former stateless before. I fight for my citizenship for 16 years. Naik turun JPN, ditendang macam bola, tingting tongtong sana sini. Dari Sabah berhijrah ke KL, dapat hikmat peguam, naik turun ke mahkamah selama 5 tahun. Just for the one piece of the blue IC. Jadi di sini kepada siapa yang mengalami situasi yang sama, please jangan putus asa, don't lose hope, don't be shy, speak up for yourself, seeking for help. Dan saya percaya di sini ada ramai aktivis dan juga badan NGO seperti Cikgu Rahayu, Dr. Tini, Suri Kempe, dan kita ada peguam Zaid Malik yang bekerja keras untuk membela anak-anak Malaysia tanpa kerakyatan. Dan ada banyak lagi semua cakap, salah satunya ialah cadangan pindahan perlembagaan persekutuan berhubung kewarganegaraan. Tapi itu nanti kita akan bincangkan bersama dengan panel. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.